Haim na ze klom azizena Ahuibe Kuame ze namai ko video ko topic ze ko tate bine Nepal country ke kle ze ka bok chaba me ka chbe anoi heze me ko gna plan details chi ranga te guli ze pakana bi ke ko tate bine mara sam news sitting nai me queen sana pelak chaba me ze ningoi hagui ze bamne du wang chang lak chaba me ka chbe janoi chi gai rai ne kle right to begin news collection te ranga YouTube kna Google kna ze chirmak ze Facebook kna news collection te lu chang de ze news sa lu chang de ze fourth or amazing collection teo da is a collection teo da lu chang de zena editing jete a cheugai da de pihi ze miswanga ze kanang de ze kan chok ze gena aibra me ningmei hagui ze bamnis tu pihi ge wong chang la pa pam ze ting nai me kuin sang na perang ke do lak pen chuira me miswanga ze bam de le chi be ze gena mar sam news kar chibra sam Zememanka ze ting nai me kuin sang na pelak che bam de le ze ningmei hagui ze bamnis tu wong chang lak ze gena right to be ze ningmei hai mana ze kulun de ki gai de ze na mai gena save ze ai gombe hazulia be gena anui mara samja anui chirang ge te gulai ka gana ting ti kum ze news collection te lu ze te ra pa zane ti wang ting lai mi pui kan ge te gu sunu ting lai mi pui sang na na anui news se collection te lu ze te ma kulai ka che hai na ji chi to ge te le kan le stu anui video kam ge ka ki balam ge ze details plan anui ze chi ti sirang ge te gulai ko ta te bin me ko chu ge ne pet me ka che bra me ze plan chirang ge te gulai zen mai gu video gu topic ze Nepal country ge chuna ge kle ku sang ze ka bok ka sang ze ba malam ge anui plan chi ti si ge ne kele right to be ke Nepal ge chuna kle ze ka bok chabam de ke ko ta te bina generation z protest se kumi pakana be ke ko ta te bina Nepal gu government mena social media du ze ban te mi zen ko ta te bina 26 social media platform ne Nepal gu government mena punoina cabinet ke ne paste pet kai ze bambe ze cabinet ke ne punoina ki ke goi ze bambe registration ze te mangmei ze pamma dai be ke ko ta te bize nepo kit che ku ze bamei ze paming be ke ko ta te bina protest te me pere ke Nepal gu police mena gimi open fire te mi ka bize na mai gu video ki zanui plan chirang te gule right to begin I say generation z protest ku zbam ze I say 1997 gine chuze 2012 lung ki gine lung be habon nyale meeting kum credit set gine kum kai je sna lung ki ge pam nyale za hazai lum premier me social media ban te ndi bize gine punoi lung wang changmak ze punoi government go against ke samsa ze bam ze government me ze chi bize teunga ra hange lunai tele chi bize gine social media ze ban te ze pam tele kan le to social media ke ze active bam kam ki bize tin kum credit set gine kum kai lung ki ge ze kum kai pere ko kum himbre lung ki ge active jana pam kang ki tele kan le to government me ban te gai da te kya punoi za ai pe ku against ki ren mak ja corruption ku against ki punoi za protest te range in ze Kathmandu ke Nepal gu capital Kathmandu ke parliament horse pe me punoi jing ne za protest se release bam petele je sale kan le to chike parliament gu complex ke protest me gut kai bechang da de ke gimi ka pe bisi gne protest te bisi ai sone du brand chibi se pati dele ze ka ti dele ze pakana be ke ko ta te bina social media ze bente me social media bente bisi Nepal gu government me ze ai balam ke tati beting kum chana zeng kai je kuchum 2023 25 August ke cabinet ke na heki ke gai pikis ze dai gu mites tu Nepal long ki ke apps te chaba me lein ze punoi ze registration te kamra ze churmak ze data ze share to ra company me du data ze chilu ze churmak ze punoi ze du data ze chilu ze punoi ka ke data ze share to rang ke punoi ze alu nei te le chibi ze ke na ai ze punoi ze registration ze te rangai kan le tu registration ze te mak pe se ke na Pizet kacham be apps kai je sro Nepal gu government mena ban je tem di tele the ban te kai pchang da de ke September date 4 mai ke Nepal ke ja protest pira hange ngau dele the pak chombe ke ko ta te bina apps kai je sro na registration je te mak me zeng ko ta te bina Nepal gu government mena rangai be jap noi je te mak me da de ka ai je 2023 date 25 August mai ke Nepal gu cabinet ke na bill je pass te pet kai je bambe je panoi ne he ki ke gai je bambe ke se dai ku mites to dai ki ka je apps bambe chuna ke apps kedi be WhatsApp Twitter je chirmang je Instagram Facebook ai bram je panoi gu je data privacy ram je share to ra je chirmang je local appointment officer ram je du bamra je chirmang je panoi tai ke je data je bamnu je government mana ya share te be zalu nei tele za ai gu share te kai te zaina corruption papelam gu du je chirmang je government go against ke sam ki koi bram je panoi je chi ku logu da je action je lu ku logu da kan les to ai je apps ku against ke je
bam dai ditele WhatsApp kene ami example kene pigai nikle WhatsApp cha noi ku privacy ko le ibnai akang pe text te beke anai rune chigu ze anai rune chibe zai ze mi du chima le apui pe du chima WhatsApp company be du chima zai churmak ze government me du chima le anai ka ken ko ti si be sia be anai text te la mi ka chibe ze anai rune chi ko le za ai ze data privacy ko le kan list to ai ze data privacy du ze Nepal go government me ze data privacy bam ta di ze pe ze company me du chilo ze anoi government me du chilo ze action lu klo ra ze churmak ze mata ze te ke ira ba hangena te utele kan list to ai ze Nepal go government me du ze te ke gule ka chibe ze num gai mak che bam dele za ai ze date for mai ge protest te chu be mai na i ze bam da kan list to kap kai be chang da de ke kakale be ze pren chi bi ze mikki gene zo pe mak che bam ram ze du zo pe lu ze Nepal go capital Kathmandu ge ze wangdui ka lu ze protest te chu de de kan list to ai ze Kathmandu kru na mak le bam ka cham Nepal country lu ke mit te ze protest te be ze pren chi bi ze pe ti de ze che ze churmak che protest te be ze control gene hala ta ti de chuna ge Nepal ge ze government je te kyo na ze prime minister te ze bam pe ne patabam je so gain de ze cry biting former prime minister no du piki ge mi kai be ne bring ru chan di de ze che ze churmak che former prime minister du bo mena papling mena te char ra be ria gum ze be ze pa ze du hare ka sang di kan le stu Nepal gu spy mena dai gu mi te stu pakring bazana repeat kai de ze sale chuna ge Nepal ge dai ki ka ze politician kedi maram ze target ke zapam de lei ze cheu ji churmak cha punoi du se bau mena wang harolu ze hatui na lak me bebe zumbe ze punoi du se teu ka ke hebe punoi pom teu kan te be ze punoi kring be lura toria ka chang bu punoi du ze ba ho ze kai chang ti lei chuna ge Nepal ge se prime minister bam de ki heki ze du tem se to ne parliament ze churmak cha heki ki bara me miswang ga ze pe mi khong be kiram ze du tem se to ndi lei ze sale nge bi ke ang ko ta te bina tiktok tu ze Nepal ge ze pen te malo da de ga ai ze 2023 ke aise Nepal go cabinet de ai go ba registration te rangai bitsange TikTok company mene Nepal go NTA tu se halak lu ja punena ko lok sangje registration te tem di le je che je chike vikra piper ai go ba apps ram je du punena registration te bi bisegene Nepal gene ai ba apps ram du jana ben je te to mak le je sale kan le stu chuna ge WhatsApp Twitter Facebook Instagram je churmak cha bizat ka cham be apps kedi be YouTube ai gom ramne supnoi na rangai je bam be hing di je pe mak che registration je te mak bisegene Nepal go government mena cyber fraud je churmak che fake account ram gena cho ku doi be zemna me pe te kon se be je churmak cha doi te ram ki ka sang di bisegene ben je te utele je tu ka te le ka gane ai se Nepal ge lung je bam habo na je pnoi lung wang chang ta di te le je sale test te bi ge ko ta te bi ne kablo da de ga protest te bi ge je pnoi in je protest te cha te bam na kan le stu jemna je ki ka sang di je police mena chize protest te bi je control te ga ra ge ka da de ge protest je pnoi control te lak ti bi segna rubber bullet ne te ta te ra be rubber ko gi mi chi ne te ta te ra ben chui ge je gi mi chi ka sang je te ta te le je sale je chi be gi mi chi ka sang te ta te bi bi segna je pnoi na open fire te bi bi segna chi ge protest te me student me je plan mina hang crazy ro me pnoi kring de zanga ga di je mina hang hai na re gum be ka hazam de le je sale je chirmak cha mimik che siara be je mimik te ra be ges du te ta te je chirmak cha handui pren chi bra me je te ta te chu ga ta de ge protest te me je pnoi lung je te bi je chu di de le je che je po chang da de ge protest te be je control ge ne hala te di de le je sal social media ge chuna ge ai be protest te je ba me je social media ban te bi me ne le je che da kan le su corruption je du ki ka sang di de le je che je chirmak cha Nepal ge je 2008 ke Nepal ge ai go me democracy wangai bitsang ge mado du government hang ket ne peting priya sing priya te gai maglei zaka de le government tin sap sing ten sap je government ko chum jai chum cha prime minister hang chum hang batai ne rotate te je government je ten sap che bam de le je sali je chi ge je pnoi lungwang chang ma pe je chum cha pnoi ta corruption case du ke ka sang di de le je che Nepal ge habu ne je chum cha pnoi lungwang chang ma pe pnoi hang ge job ngo lak pe je pnoi hang ge hateu sak ngo ra hang du kung ka sang di bria ka chang be pa chang di tele je ka chi tele Russia ka dei mana Ukraine ka dei me chuna hreite je bam me du Nepal country ke ne mina chang kreu zemi news one du ki me lam mi le je ka chi tele plam za ne Nepal ke pnu yang ge job ngo lak ti bze ke ne pnu je unemployed chang di bze ke ne pnu kilong me je pnu te sa pra kanang bze ke ne pnu tu je offer ik sang je Russia ka dei me ne pe bi bze ke ne chuna ge Nepal ge spy te be ko je Nepal country me ko spy te be Russia ka dei ko spy ke zemina chang kreu zemi ngeria ko me lam mi le je ka chi tele je pnu tu je training je tu pay je ba maglei je che je kyu ket kyu na ne pnu du training pay lo pe chang ge pnu tu je spy ge je appointment ngau di de le je sali
जे नेपाल के चुना के प्रोटेस्ट की दीबे तेबे के नेपाल को गवर्नमेंट दु ते को ना जे चुना के नेपाल के जे प्लान है कंट्रोल जान है नेपाल को स्पाई में चुना के तें सब चला मुइले जे का च दले जे आइबे चाइका केट कना लुंग की के नेपाल के प्रोटेस्ट तेबे के मामरो के बेसिया दी प्रमे मिसवंग जे पिरांग ngौतले ka charang ka na krol mi ram jitu tem sia to kam ni chuna ge parliament jitu tem sia to ni je chirmak cha prime minister host tu tem sia to di tele je cheu je chirmak cha finance minister tu pui ki gina chakre je ta bau mena be tele je sa cry beting prime minister te je ba me pe no du hemni ne ring je ru chan di tele je ka je tele chuna ge nepal ge ja control के ना हालात है टिपिस के ना दाइगो में तकते हुए कौन चीज़ है बहु में ऐसे चुरमुक से मिना के की में ना कज़ाऊ खास है प्रोटेस्ट हुए जब हम तुझे कंट्रोल तो रमे का चीज़ है मता जे तो ते चला मिले जिस साले जे मिना की मता के सियाटे के रंगे क्या मगे चला मिले ये आइगो में हजुलिया लुज़े मा सापनिमते मा पिसे के ना सावंग चला पे निंगुई लुंग ने बेन चुई के जे निंगुई कमेंट सेक्शन के कमेंट के रंगे क्या मगे चला मिले जे आइगो में वीडियो को टॉपिक अनुई हाइम ना डिस्कस तो रंगे आइबे चैनल जे मिना के की में जोइन तो रंगे को गई चला मिले जे दाउदी में माइंड ना ना हिंदी के ने तो तले रंगे ट्राई को ले कच बिसे बहुदी में जे चिताव गई जला मुइले जे नेक्स्ट टॉपिक जे अंको गुलाम के जे अनुई हे की डिजाइन है जे अनुई हजे में कोड से रंग है डिजाइन इगु में कच बिसे कमेंट सेक्शन के कमेंट के रंगे केम गई जला मुइले तेरी फिल्म के जे चमक से इंडिया रम के दे के वोट का हगा बलाम के जे अंको गु टॉपिक से इगु में कच बिसे हाय मना कमेंट सेक्शन के कमेंट के लो कच बिसे केम गई तले हाय मना जे कुलम तले